Engima akarimaria meumirite kire ikaro cia mwenge cia maoni no thimenti ni mauritie ma MCA 10 maria mareumirie egoro kuga mati kugwata mbaru rwariro kweberia gavana Kawira Mwangaza Giteni matarerie ni bwega uri kumonete kumakire utongoria wa gavana Kawira. Engima akari mama makiendaga Mwangaza enuke bamuna kire gichugo kiria giciere gavana uyu akari ni monekanite kurungama na Mwangaza Engima kiuga akane kanya kamero kurumira thiri. Muthuri Murioki atwamberirie na riboti ino. Meambunga Meru kwambiria roryo gwita gavana Meru kwera Mwangaza Gitine na imuthanyo na arua iboko ina ikarobio mwingi nikenda bomba gwita uge bwao kumana maitia jera gavana Meru kugambito najo amna bubu akalibaba bakeje na uge nkurani pamona eba kerotere MCA barabarombere kuwatana na gavana Juma batwira ati gavana kanete na basi na motion basi na jaire buru ina ndebe utuko pakono utuko gavana panengero mbesa batwira batwa minga getwira ngo chita chenama au kambis bathamira utuko ende Friday ba saina motion bakiuga gavana ane ende go tuka panengero mbesa batwa minga imbiunga MCAs bakwenda kwaria gavana yuba kwenda kuithela mbecha yuba kwenda kuithela inachi kauma abo karia no achoge mbechira chietu abo karia noe abo kiongo ambirie kurutira Meru ngui arake kuita ekinyanga Meru na akithira ke future ya Meru ambuge ogre MCA betu baraba icheta negotiation team utebuo umenya kuiyo imwamba bukarante noe methe nemwe bukaretakia bura bukarekanira kweja kwa area nto buwekira gita kikare mwaka na mwaka kitigara ijaege kaiwa kwenda ngenya mbeta no ndoke na ibwega muno kire assembly no ntuba unity rabona netie mwanka nandi ndene assembly kando na ntatingi tura tukona ngua ikionekane members bakiaria o menaria kankwire iria imantu jetete bwega ndene county assembly o Meru asante sana no ntuba kwenda ku redeem mantu ya Meru bakwithira ikarabu bwega na kugia unity bangi bakiwata mbaru gavana gwita na mbere kwa MCAs impeachment yeje bodithete MCAs beto ngenda kuga inaro and voice representation oversight na legislative you are failed unianto support motion jojo no timbone tengugira mama itete mujini batu twekaraja muthenya tuli wa mbere motion jo ntokona nyaje na merit ile chumbo tumaikuruka ona kinyikaro ne bibi bagikuonekana muno bagitegera maitia jera gavana najo mbere makuri antu tukuona beta mitandaoni kuri antu araandikite na barari by enforcement pamwe barari na rangi nyine muno chesine superintendent ba enforcement na dai tuligo barari kirina na batingu gine itukwenda kume criteria iri kubandiki nayo na imbie tumite mushunju kuija achoka abera bane bakanogoke mani tabano wagenda chokaira bachokia kana ne ateto kwenda majo nda tutariria nontu japasa na ara kuthangikia aitibanguge ba matatu mwanga kwi ba bengi bana kwina 500 million ewa kwirwa na ita itiembe cha kunenkanira kiwa kazba 111 ofisi ya governor kuilimitira idharo ina we kuandika ntu of which ito kodem kitendo kiu kya weke kutumira public funds na njirete agirite kintu kite tike siasa kira tukwenda ni governance na tolera syndicate beta kaire senate kawera adirira kiu kyawe noe syndicate adirira mwana Meru kenda tumbo kuona justice ikosa ria mbere iko kuonania kuri antu bari mbeca manually bari mbeca ou itekumya bari ni untu bwaye itekumya kae tumite bariwa na gukerekana gavana wengwa na tumerete obichi na njirere tebwirite akaija gavana na nde gavana eje kweje na ng'ombe aria twariama ingavana mubiu eje na mburi atethie individual ingavana ote muntu tho kwariama na mbijete aja kuga mama masingo kintu kya mbere ngona ke motion yeje ofisi ya gavana in August workers 111 na bari tumira milioni 500
batera bibilia inya bara bonde barega Jesu no baturaga kawera kare utekaro difana we ati difana we no mwankaro we nagwa kengana na ante mwanka ground na utero buri akariba kirwa betha bena uge bubu na twona kwandikwa na rugo ketha kwina public participation na batu twotaga twori mbie gwetero public participation toigwe manto ja impeachment na batu turi akariba kirwa na ari wondi twauga nteto cha impeachment tukwenda na ituraregere manto jau na twauga batu twekira tukwenda in development ni wantu bakirwa na ari mukwenda turi anda development tucoke twere MCA betu miaka izi 5 ibetere ngabana wetu itenguge ti impeachment ntuko cionthe no ntobo interest ya Kathuri Murungi ibaithuganirie Kathuri Murungi aringerwo kuretete seneti na babati ko Meru County taizi utimbanze tiba tuthithiritie Muthuri Muriuki Woro TV mutilo ja Kangangi.